Барлык дөньяны, bütün jan iyelerin, бар булган мәхлукларны барысында иң беренче юктан бар итеп, аннарысын bütün нигъмәтләрне биреп, иксез-чиксез ризыклар белән ризыкландырып, туендырып торучы Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә чын күңелләребездән әйткән хамд сәнәләребез һәм мактауларыбыз булып торса иде. Сөекле Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күңелләребезнең түреннән чыккан салаватларыбыз һәм сәламнәребез ирешеп торса иде. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәр барчаларыбызга да шушы җомгада ишеткән вагазларыбызны, шушында алган гыйлемнәребезне файдалы кылса иде. Файдалы гыйлем Аллаһ каршысында кыткара торган гамәл. Файдасыз гыйлем хәтта күп белгән очракта да, шуның белән яшәмәгән очракта, шуны тормышыңда кулланмаган очракта синең өчен хәсрәт була торган әйбер. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, кыямәт көне җитә. Кыямәт көн җәмәгать, үзегез беләсез, озынлыгының күпме икәнлеген. Менә без хәзер саныйбыз 2023 ел дип. Григорианский календар буенча инде урыслар әйтәләр от Рождества Христова дип. 2000-нән артык ел. Дөнья бит инде шуннан гына башланмаган. Дөнья элегрәк башланган. Ләкин җәмәгать күпме вакыт, кыямәт көне дәвам итә 50,000 ел. 50,000 ел дәвам итә. Җәмәгать, бүген исселекне карагыз. Кояш баш өстендә тора. Кыямәт көнендә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, 1 мил ераклыгында дигән. Кояш баш өстендә тора. Кешеләр шуның хәтле каты тирлиләр. Әле кыямәт көн башланмаган, суд башланмаган, Аллаһ Тәгалә сорау бирә башламаган, әле басып торалар җәмәгать. Нинди авыр хәл. Көтеп тору авырлыгы һәм шушы мәшәкать. Кешеләр тирлиләр. Тирләре җиргә сеңә. Шушы тирләренә баталар кешеләр. Кайберләре бик аз бата, тубыктан гына. Кайберләре җәмәгать шундый каты бата шушы тиргә, хәтта тончыга башлый, авызга керә башлый. 50,000 ел дәвам итә торган кыямәт көн. Ләкин Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, тәкъва булганнар өчен икенде белән акшам арасындагы вакыт шикелле узар ди. Шушы вакыт. Икенде белән акшам. Мәсәлән, әйтик, икенде сәгать 5-тә дип әйтсәк, акшам сәгать 8-дә дип әйтсәк, 3 сәгать. Шушының кадәр тиз узар тәкъвалар өчен, Аллаһка якыннар өчен. Ләкин бу бәхеткә ирешер өчен адәм баласы тәкъва булырга тиешле. Менә без җомга башланган вакытта инде ничә тапкыр ишетәбез, җомга барышында да ишетәбез, вагыз барышында да тәкъвалык хакында. Адәм баласын коткара торган әйбер иллә мәгәр шул тәкъвалык кына, бүтән нәрсә юк. Шуңа күрә Пәйгамбәребез әйтә саллаллаһу алейхи ва сәлләм, Әд-дөнья хулватун хадира ди. Дөньяны сифатлап бирә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Дөнья ул ди татлы ди.
tatlı. Hem ikinci sıfat hadira. Hem ol yeşildi. İki türlü birini etken. Tatlı hem yeşil. Dünya tatlı, dünya rahat, dünya yemli. Tatlı, temin tatıgan kişi dünyadan ayrılası kilmi. Hem yeşildi. Jir isti yeşillenip gitsen indi motor. Yemli. Eğer ne şu yeşillik urunna bütün tis bulsa bizge aşamasıydı. Yani yeşil tisine Allah Teala yok kağına bar etmegen. Kökler zenger, jir isti yeşil. Dünya motordu. Lakin Allah Teala nerse dibeyte? فَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا. Ol di sizni bir halık artından ikincisin kitirip şu dünyada sizni korap tıradı, almaştırıp tıradı. Ol sizni aldamasın di Allah, Peygamberimiz eyte, Allah Subhanahu ve Teala eyte, aldamasın ol sizni di. Hem Allah Teala korap tıradı, فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. Nindi gamel kılırsız iken dip korap tıradı sizni di bu dünyada. Şu maturluk içinde, yemlilik içinde, şuşunday tatlı bulgan, matur bulgan, yemli bulgan dünyada korap tıradı. Aldanmas miken şu dünyaga dip eytip. Cemaat eğer de bir kişi kelip eytse, mine bu kişi aldakşı, sözünde tıra tırgan tügül, onun matur silegenine korama. Aldığı ol indi sina hatlı köp kişilerini aldadı deyip eytip, yana kilgen bir kişiye eytse, hem ol şuşa kişinin sözüne koramayça. Şuşa kişi bilen işite başlasa, ol kişi onu aldı bitindi. Bu dünya cemaat bizge hatlı köp kişilerini aldağan, bizni de aldı. Allah Teala eytip tıra. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Aldı kurmesin sizne dünyada. Mine şu dünyada cemaat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte şu hadiste فَاتَّقُوا الدُّنْيَا. فَاتَّقُوا digenini işitkenimiz var. Takva bulunuz, saklanınız degen söz. Saklanınız di dünyadan di, hem saklanınız di tağın birey eyte. وَاتَّقُوا النِّسَاء. Hatın kızlardan saklanınız di. Dünya sizni aldı kurmesin, hem hatın kızlar sizni aldap fitnege salıp fitnege tşire kurmesinlerdi. Aldı kurmesinlerdi. Çünkü hatın kızlar fitnesi bu irlerge korata itile. En zor fitne Muhammed ümmeti için sallallahu aleyhi ve sellem ilikte bulgan ol. Lakin Peygamberimiz eyte sallallahu aleyhi ve sellem en zor fitne de benim ümmetim için, irler içindi. Ol hatın kızlar fitnesi de. Qarağız cemaat mine bugünkü günde issilikte nindi halga tiştiler bizning hatın kızlar. Bizning opalar, bizning singiller, bizning eniler de, ebiler de hatta. Yaş kızlar, bizning kızlar, bizning kilinler nindi halga tişip nindi kiyimden yürüler, kiyim dip deytip bulmuyor cemaat. Elhamdülillah bizning avul jirinde ol hal küzetilmi. Lakin şehirge bargan kişiler, şehirge bargan iratlar için bu bik avur hem meşakkatli hal bu cemaat. Bu fitne. Hem bu zina, bu fahişlik, bu gayledeki ayrılışı, bu balaların yetimliği, hem cemaat şu iş başlangaç indi, şerelik yalıngaçlık başlangaç, indi kolgan bittinisi kite şundan. Üzülgen jip şekilli birisi ardından birisi kitecek şundan cemaat. Şunun için Peygamberimiz eyte sallallahu aleyhi ve sellem Yahudler içindi, Yahud, Yavreyler. Bizge hatlip köp peygamberlerini onlar arasından jibergen Allah Teala Yahudlerinin de fitnesi de onlarga kiletirgan gazap de başlandı şol hatın kızlar arkasında degen.
Şoňa görä jemaat, mene bu cehennem issisin, kıyamet günündägi boş içinde ilinip tura issilikni silep, hatın kızlarыбызга, bizning kız kardeşlerimizge ihlas köngülden jyly aňlatyrga kirek, kıyamet gününiň issisi bik gat ekenligin aňlatyrga kirek. Meyitler kümüp turabız. Meyitler kümüp turabız. Kabir yanında turalar kişiler. Hatın kızlarını kümebіз. Hatın kızlarını kitireler. Cemaat ol yuwulgan, kefenlengen 5 kat kefen. 5. Irler 3 kat. 5 kat kefenlik içinde hatın kızlar cemaat. Ne için men bunu aytam? Eger de biz bu problemini bizni kıyamet gününde hasretke kolduratırgan eybirini şişmesek, kıyamet gününde Allah Teala'nın gazabı katı olacak. 5 kat kefen biti tümalangan üzügüz cemaat bargızda körgenigiz bar, meyit uzatkan kişiler baş içinden da beylengen, ayak içinden da beylengen bir jiride körünmey. Galimler eyteler, ey hatın kız, ey kız kardeşim, kefen bilen kiyindirginçige hatli kiyinim dedi, deyip eyteler. Kefen bilen kiyindirginçige hatli irksizden, ihtiyarsızdan seni kaplayacaklar bitindi. Uğrayacaklar bitindi. Anın bit hatın kızның yavluk degen nerse de bar. Şuşunda cemaat yavluk da beyleteler. Himar dip atala. Yavluk bitinde kaplaylar. Oyağı içinden da, baş içinden da kaplap koyalar da. Hem şuşunda kabirge indireler. Üzünün tuğanları. Cemaat şuşunda bir halge ihtibar itigiz. Kümgen vakıtta şarşav bilen birer material bilen kabir istin koplap turabız. Hatın kızını koplap turalar, kabirge tişirgen vakıtta onu kürmesinler deyip tağın. Ol cemaat bulay da 5 kat kefen içinde hem anı tişireler tuğanları, yat kişiler tişirmi bitindi. Ölgenden soň bolsa da yat hatın kızını bitenler tişirmi, tuğanları tişireyindi. Hem tağın jitmese biz koplap turabız tağın onun kabir istinden köp kişi nerse için ikenligin bilmey. Hatın kızını tişirgende koplap turga kirek deyip bileler de koplap turalar da bitti. Hatta kabirge kuygandan soň da, lehit taktaların kuygandan soň da eli koplap turalar haman. Anlamylar näse için ikenligin. Körsetmes için ol cemaat. Tatarның akılı tüşten soň gil ahırdan gına işliler. Eger de şol ülgen hatın kızını onda bit ol ebilergine kümülmey cemaat. Onda yaş hatınlar da kümüle, kızlar da kümüle. Şuşu vakıtta onu bitinde cemaat körgenimiz bula. Yarım yalangaç, yarım şere yirgen hatın kız. Urala kefenge hem tağın elini kaplap da turalar. Kabirge tişirgen vakıtta cemaat. Ol hatın kızga, kefendegi hatın kızga cemaat, onlarga anda şehvet bilen bir kimde qaramayındı. Yani tilek bilen bir kimde qaramay. Kabir, anda yılılar. Lekin kaplıyız anda da cemaat. Şuşu hatın kızını köz aldına getirebiz. Nicik yiriyi ol. İsen vaktında nicik yirigen. Bütün jiri açık cemaat. Bütün jiri açık. Yabık bulgan urunu yok. Lekin cemaat kimlerning kızlarısın alar. Mene hazırgisi vakitta biz özümüzning kızlarımızga nindi kiňeş, nindi vasiyet eytemiz. Mene hazırgisi vakitta özümüzning kilinlerimizge, özümüzning kızlarımızga bulsun, kilinler bitinde bizning malaylarımızning hatınları
Алар җәмәгать кайтып керәләр, шәһәрдән кайтып керәләр. Ничек кайтып кергәннәрен үзегез беләсез. Әбиләр дә, бабайлар да бер сүз әйтмиләр. Хәтта әйтәләр, хәзер яшьләр шулай киенә бит инде ди. Җәмәгать, бу трагедия бу. Бөтен көчебезне куярга тиешлебез бу әйберне төзәтергә. Каплап торалар кабер өстен. Каплыйбыз, әйе, Фатима радиаллаху анха елап утыра иде. Анарга керә җәмәгать, иптәш кызы, ник елыйсың ди? Ул, беләсезме җәмәгать, Фатима радиаллаху анха елаган, үлгәннән соң үзен ничек күмәрләр икәнлеген уйлап. Әле ул вакытта безнеке шикелле носилкага куеп, носилка өстен без чаршаулар белән тәмалыйбыз бит инде. Аның аркалары бар, ягъни беркем дә күрми. Ләкин элек куйганнар кәфен белән чыгарып, ягъни хатын-кызның формасы күренә торган булган. Силуэт. Ул җәмәгать шуның өчен кайгырып утыра. Үлгәннән соң мине ирләр каршына чыгарып куялар. Кәфеннән ул 5 кат кәфен. Ничек мине ирләр каршына чыгарып куярлар ди. Кайгысы җәмәгать хатын-кызның. Ул исән вакытында ничек йөргән ул хатын-кыз, Пәйгамбәребезнең кызы, ничек йөргән ул? Ул үлгәннән соң үзенең кыяфәте турында кайгырта. Хәзергесе кызлар, хатын-кызлар урамга чыккан вакытта кизегегә карап бизәнәләр, ислемайлар сибәләр. Изүләрен ачалар. Менә аларның кайгылары ничек? Мине күрсеннәр, миңа карасыннар дип әйтә. Ул ире өчен тырышмый, ул бүтәннәр өчен тырыша. Ире өчен түгел. Шушы хатын Фатима радиаллаху анха, Пәйгамбәребезнең кызы, кайгырган үзе өчен үлгәннән соң ничек аны ирләр каршына чыгарып куялар. Шәрә килеш түгел, 5 кат кәфен белән чыгарып куялар. Әгәр берәр җирем ачылса, берәр ирнең күзе төшсә ди, һәм шул вакытта шушы хатын христианнарның ничек күмгәннәрен, носилканы ничек каплаганнарын өйрәтә. Эфиопиядә күреп кайткан. Менә шулай эшләргә кирәк ди. Ягъни капларга. Носилканы капларга. Иратта күренми, хатын-кызда күренми. Менә җәмәгать Фатиманың шушы вакытта шатланганлыгын әгәр белсәгез, менә хатын-кызның шатлыгы. Нинди шатлык анарга? Анарга бер нинди, анарга дөньяда ире әгәр дә кыйбатлыгына берәр әйбер хәзергесе вакыттагы шикелле алып бирсә, ул аның өчен шатланмас иде. Ул шатлана менә шуның өчен җәмәгать. Хатын-кыз Фатима радиаллаху анха, Аллаһ анардан разы булсын, шатлана үлгәннән соң үзен менә шушылай каплаячакларын белеп һәм васыят итеп калдыра, менә шушылай капларсыз мине дип әйтеп. Күз алдына китерик, шушындай хатын-кыз исән вакытында үзен ачып йөргән микән, йөрер иде микән җәмәгать. Шуңа күрә бу гыйбрәт. Бу гыйбрәт. Бу хатын-кызларда, дөнья үзе дә, дөньяның бизәге, зиннәт. Хатын-кызлар куркыныч. Алар белән эш итмәгез димәгән бит Пәйгамбәребез. Пәйгамбәребез хатын-кызлар ди, минем өчен ди бик сөекле ди, исламай ди. Һәм хатын-кызлар ди, минем өчен сөекле ди. Чөнки алар безнең әниләребез, апаларыбыз, сеңелләребез, җәмәгать. Алар иң кадерле затлар. Ләкин аларны кадерле булгач сакларга да кирәк. Менә бу җәмәгать Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең васыяте. Әд-дөнья хулватун хадира. Дөнья ул татлы һәм яшелди. Үзенә тартып тора торган, ымсындырып тора торган. Валлаху мустахлифукум фиха. Сезне ди шушы дөньяда берегез артыннан икенчегезне китереп ди, Аллаһ Тәгалә
sınıydı, hem korap tıradı. Keyfe te'amelun. Nindi amel kılırsız iken. Mine biz bir cemaat cümga vagazin başladık. Faydalı ilim bulsun deyip. Hazır mine şu faydalı bulsun için biz nindi ameller kılırga tiyiş ikenlikini bilebiz indi. Nindi amel kılırga? Şu yönelişte iş alıp barıga gerek. Her kişinin üzünün başı üzünde niçik teleseler şulay yaşasınlar, üzlere cevap verir deyip bu cemaat, bu dağıvat mı ne? Bu eti eninin, bu şulay ettirip babaylarının, etilerinin, irlerinin şulay ettirip, üzlerinin üstünden şulay ettirip, buruş düşe mi ne? Düşmey cemaat. Mine şuna göre Allah subhanehu ve teala bizni bu dünyaya getirdi, hem sını hem koraptıra, hem cevap verecek biz şuşu gaylelerimiz, hatın kızlar için, özümüzün asıl zatlarımız için cevap verecek biz. Dünyada hem ahirette Allah subhanehu ve teala bizni, hem bizning apa-singillerimizni, hatınlarimizni, şuşu asıl zatlarimizni Allah subhanehu ve teala dünya hem ahiret hurluğundan saklasaydı. والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر المؤمنين واستغفروه إن